All right. Ngiphinde nginibingelele-ke. Igama lami mina kahle hle ngishona ngibonile lapha ko-TikTok, ko-Facebook noma kuphi la ngibone khona mhlawumbe ngibone ku-YouTube wabona nangu uZulu Trader la. uZulu Trader asithi nje igama la ku-social media. Kahle hle mina igama lami Nathi. Igama lami mina uSiphelele, nothi hhayi umnumzane, hhayi wonke lamagama umuntu abizwa ngawo. Phela sinokuthi thina uma ngabe umuntu nolwazana oluncane kube bese simhlonipha engathi mhlawumbe uNkulunkulu. Cha, mina engikuphethe indlela nje engizokufundisa yona yokuzenzela isinkwa, angithi yabo, ukwazi ukuthi nawe eh, ube uphile esikhathini sanamhlanje. Sanamuhla isikhathi esikusona uyakwazi ukuthi uy'philele, uzenzele lawo masentshana khona uhlele ekhaya. Akusadingeki ama-degree, akusadingeki zonke lezi zinto lezi ezazivimba ukuthi ukwazi ukuzenzela imali yokuy'philela. Qala manje usuyakwazi ukuzenzela khona uhlele ekhaya. And mina ngizokukhombisa-ke lokho-ke. Ziningi kodwa iy'ndlela zokwenza imali uhlele ekhaya. Mina ngizokukhombisa nje ezinye zazo. Ngizokukhombisa eyodwa yazo, ngisho kanjalo, esiyenzayo thina la kwaZulu Trader. So uZulu Trader uqhamukaphi-ke leli gama elithi Zulu Trader? Njengoba ngisho igama nje lami, ongathatha nje ngegama lomculi ombona e-stage, angithi yabo, akusilo igama lakhe langempela, kodwa uyazi ukuthi ulona gama adume ngalo. So mina-ke iqhamuka lana-ke ekuthenini uma ubuka nje la uTrader, I'm sure mhlawumbe abanye benu la babonile kwamanye ama-videos ami lapha ko-TikTok nako-YouTube ukuthi into engiyenzayo kahle hle mina ngiyi-trader, and into engiyenzayo ngiya-trade. So iyona nto vele engizobe ngikufundisa yona leyo, iyona ndlela ozobe ukwazi ukuthi wenze ngayo imali leyo, iyona ndlela ozobe ukwazi ukuthi wenze ngayo isinkwa. But mina lolu hlobo le-trading engiyenzayo ihlukile-ke, ayifani nale trading ojwayele ukuyibona all over social media. Le esiyenzayo thina ile engikwazi ukuthi ngifundise even umuntu ongamkantshi ubovu kwizinto ze-technology, umuntu ongamuhle hle when it comes to i-technology or i-finance and all. Kodwa mina ngizokufundisa, yabo nje uma ngabe ungene lapha ngaphakathi egruphini yethu uzofika ufice omama abano-55, ufice intsha eno-19, 20, and then ufice nalaba in between-ke lapho. So if ubuka labo abantu esenza nabo leyo nto, yabo ukuthi i-gap, indlela engikwazi ukuyichaza ngayo lento, ngizokuchazela umuntu ona-19 nomuntu ona-55, bobabili bazokwazi ukuthi bayi-understand-e leyo nto. So isizathu salokho ukuthi ngiyayithatha yonke lento e-complex, e-complicated yaka-trading, ngiyi-simplify mina and ngiyibeka ngani? Ngiyibeka ngesiZulu. Ngiyibeka ngesiZulu. So leli gama-ke laZulu Trader liqhamuka lapho, ngoba kahle hle lento into besiyenza vele, kodwa besiyenza nabantu, ngoba lolu hlobo le-trading njengoba ngisho ukuthi luhlukile, alifani nalolu olujwayelekile. Into ebesiyenza le esidumile vele kwamanye amazwe angaphandle, but i-language ebesiyisebenzisa uku-communicate-a i-English. So lento ngayibuka ngayithanda, bayithanda nabantu ebesiyenza nabo, safunda. Kodwa ngabe sengibuka ukuthi asiyithathe lento mani, siyifake nala eMzansi, bangasali abantu basekhaya. So indlela-ke yokuthi baqale ikona ukuthi ngizame mina ukuthi ngiyibeke-ke ngesiZulu. Ngabe sengi-create-a-ke le persona-ke, lo muntu lo ekuthiwa uZulu Trader, iqhamuka lapho-ke lelo gama. Kahle hle nje igama lami kodwa mina uSiphelele. So mina-ke into engizonifundisa yona i-trading. Le trading esiyenzayo-ke ibizwa ngani? Ibizwa ngokuthi i-binary options, angithi yabo. Igama lale trading esiyenzayo ibizwa ngokuthi i-binary options.
And i-binary options ihluke ngani? Let me show you. Nansi-ke le trading. So nansi-ke i-binary options. Ungaphatheki-ke kabi-ke mhlawumpe ukuthi uzodideka noma kanjani, khona izinto ezokuthusa noma no no no. Okwamanje ngicela nje ulandele lokhu engizobe ngikusho kwamanje. Yonke into ngicela wazi ukuthi siyoyiqala nje vele from ka-A kahle hle konke sizobe sikwenza sizobe sikufunda siqala ka-A. Angithi yabo. So nawe yazi ukuthi yonke le nto engizokufundisa yona ngizokuqala ka-A. So ingakuthusi-ke ukuthi yini lezi zinto lezi ey'gijima la phambi kwakho, no, ungathuki. So i-binary options le indlela yokuyi-trader as ubuka lapha phezulu kukhona isikhathi, angithi uyasibona kubhaliwe la purchase time silokhu si-counter down 48, 47 kanjalo. So ithini-ke le nto le? Ngizozama nje ukuyibeka ngendlela esimple kodwa okwamanje vele leli class lokuthi silibiza nge-introduction class ngoba lokuthi just wazi ukuthi senzani and senza kanjani. And then elilandelayo-ke iklasi ntambama ngo-4 njengoba ku-11 manje ngo-4 ntambama ileli esizobe sesingena-ke ekutheni-ke yini-ke kahle hle yini yonke lamabhathini achaza ukuthini yonke lento la sesingena khona phakathi-ke kwama-details ukuthi kahle hle yini uyenza kanjani imali, ubona ngani kumele upresse liphi ibhathini, ubona ngani ukuthi isikhathi sakho sikala kanjani, yonke leyo nto leyo ileli class elizolandela leli esilenzayo manje. Okwamanje nje lokuthi ngikunike nje isithombe ukuthi wazi ukuthi kahle hle yini kwayona lento esikhuluma ngayo. So mangikwenzela i-example la, so kuba ne-account ozoyi-create-a ezofana yabo i-bank account yakho le mhlawumbe F_N_B, ABSA kanjalo, Capitec. Leyo account ile nje okhipha ngayo imali kwi-A_T_M. From lapho kuzobe usuvula enye-ke i-account le efana nale oyibukayo njengamanje. Lapho uzobe sekuhlala khona imali yakho le ozo-trade ngayo. So uzoyisusa lapha kwi-bank account yakho uyifake la kwi-trading account yakho, utrade then uyisuse la kwi-trading account yakho uyibuyisele kwi-bank account yakho. So i-trading account ifana ne-bank account kahle hle, nekuyikona ukuthi le ila kuhlala khona imali ozobe utrade ngayo wena. Then from la uzothi uma uvula nje i-account uthola ama-account ayi-2. So njengoba ubuka laphana khona u-real account kukhona u-practice account, angithi yabo. So u-practice account uthi ngiswitch to i-practice account uzobe okay nayi i-practice account yami, angithi yabo sengishintshile sengiku-practice account. So i-practice account yami ithini-ke? Ithi imali engiyithola laphaya I think by default nje it's 10,000, ngithi top up ibuyele lapha back to 10,000. I-account le ithi mayiqala nje uyiloda okokuqala ngqa iba u-10,000 but in dollars. Leyo mali eyani kahle hle imali yokupractice-a. Mangithi yokupractice yokuthini? Njengoba ngisho ukuthi lento into ozoyifunda nawe. So sizoba nama-class so zonke iy'nsuku nje siyahlangana ngaleso sikhathi leso sama-class siyafunda. And then let's say wena nawe after-ke i-class nawe usuthole leso sikhathi sakho usufuna ukupractice-a-ke lento esiyenzayo ngoba lento into enemali ayidingi ukuthi straight away usuya-trade nje ungazi nokuthi wenzani. Uzodinga ukuthi kodwa usithole nawe isikhathi leyo hour leyo 2 hours nawe upractice ikufundisa yona bese-ke usungaswisha-ke back usubuyela kwi-real account yakho usuyothatha ama-trade okwangempela. Kodwa okwamanje uzothi uma uyivula i-account uthole
ngithi yabo azovela o-2 kodwa lapha ku-real account kuzobe kuno-0 kuwena, and then uma ubuyela ngala kuzobe kuno-10,000 ku-practice account. So ku-practice account wenzani? I-trade ne-trade oyithathayo izobe idla kuleya mali leyo ozobe uyinikeziwe yokupractice. Yabo nje manje uma ngithatha i-trade, just ubone i-example ye-trade ukuthi isebenza kanjani la. So manje into engizoyenza mhlampe ngizo-selecta la u-11.25 bese ngithini, bese ngithi higher. So lo higher engiwupressile la uyafana no-buy. Kahle hle ngithini, ngithi mina ngipredicta ukuthi i-price ikulo line lo ukwehla wenyuka, i-price ibhaliwe la o-0.85 something, iyona price leyo. Ngithi mina ngipredicta ukuthi i-price, angithi yabo lo line lo green la ngingene khona lo qondile nje la, ngithi mina shuthi njengoba ngipressa u-higher, ngithi shuthi ngipredict ukuthi at the end of lesa sikhathi, angithi uyakhumbula ukuthi la ngiselecthe u-5 minutes, nangu u-5 minutes, ngathi 11.25. So njengoba ku-11.21 manje, ngithi mina shuthi ngo-11.25, angithi yabo i-price izobe ingaphezulu kwale price kade kuyiyona ngesikhathi ngingena mina. Ngingena i-price ilapha kuloya line, njengamanje sangezansi, ukusho ukuthini? Kusho ukuthi ngiyaluza. So kusho ukuthi la mangabe isikhathi sami siphele i-price ingezansi kwala ngingene khona, ngizobe ngiyiluzile le trade. Kodwa mangabe isikhathi siphele i-price yami isingaphezulu njengoba kade ngipresse u-higher, kusho ukuthi ngizobe ngiyiwinile i-trade. So i-basic ye-binary isebenza kanjalo. Uwena oyikalayo ngesikhathi ukuthi okay, emva kwesikhathi esingaka ngifuna ibe kanje, emva kwesikhathi esingaka ngifuna ibe kanje. And then isikhathi futhi uyayikalela-ke, khona o-1 minute, khona o-5 minutes, khona o-15 minutes. Angithi yabo bengayi-selecta futhi enye i-trade ngiyithathe ngithi yona I-expire ngo-30:30 njengoba ku-11.22, ngithi no, yona izophela ngo-30:30. So kuba kuwena-ke isikhathi la. Kodwa ngizokufundisa-ke yonke leyo nto. Siba-ke awuveleke uthathe i-trade njengoba ngenzile mina, bengenza nje i-example just ubone ukuthi i-trade iyinto ekanjani, kwayona i-trade isebenza kanjani. Awuvele kodwa uvele nje uthi buy or sell or higher or low, awuvele usho kanjalo. Kunezinto-ke ezikugayidayo ukuthi ngibona ngani ukuthi imakethe izoza njani, izoya phezulu i-price noma izowehla, ngoba ihlezi yehla yenyuka, ihlezi yehla yenyuka. So mina ngizobona ngani-ke ukuthi kulo 5 minutes ozolandela izowehla noma izonyuka, kulo 5 minutes ozolandela izokwenza njani. So kuba-ke nezinto-ke esiyi-add-ayo ezisilekelelayo ukuthi sikwazi ukupredict. So angithi yabo la this is called i-indicator ebizwa nge-ADX, Average Directional Movement Index, kodwa kubalulekile lokho kwamanje. So u-green wami njengoba ula ezansi njengamanje, ingitshela ukuthi ama-buyers iwona angekho right now kwi-market. So ama-buyers ilawa aphusha imakethe ukuthi iye phezulu. So by the time ngingena mina, u-green wami uwona obula ngezansi, kodwa ubusukhombisa ukuthi ufuna ukwenza njani, ukunyuka uye phezulu. So ingakho-ke mina ngipredict engathi uya phezulu, yabo. But akukona-ke lokho kuphela, u-add-a nezinye izinto, kodwa nje just ngikunika i-idea ukuthi roughly lento isebenza kanjani. So iklasi vele ezolandela-ke ile lezobe selikufundisa zonke-ke izinto ukuthi okay, ubona ngani, upressa kanjani, ukala kanjani isikhathi nani nani. Kahle hle thina ngokwe-strategy sethu, ama-trades ethu alasta o-1 minute, angithi yabo last no-1 minute, no-5 minutes, no-15 minutes, kuba o-1 minute, angithi yabo. Kodwa futhi ngizokukhombisa, let me show you something else. Kukhona even up to one. Let me show you. Mawuya la ku-blitz. Okay, angithi yabona. Okay, buka ngingaqala ngisuke la. So buka i-trade yami mina ngiyithathe la.
this is where yabo nje lapho kubhalwe khona 180 nale xhashazi eli-green. Yila mina la ngithe ngiyangena khona ngiyabhaya. So mangibhaya ngithi ngipredict ukuthi izonza njani, izoya higher. So mangabe ukube then ngathi I expire i-trade ngo-11:25 ngithi yabo kade ku-11:25 manje, so yaphela-ke i-trade. So bese kubuke uyiwina nokuyiluza kwakho kuzodetermine ukuthi wena ubutheni. Njengoba mina bengithe higher, so kusho ukuthi i-price yami bekumele ibe above loya line loya, kanti yona by the time kushaya 11:25 ibi-below. So for that reason sengiyiluzile-ke leya 180 loya kade ngukufakile, kodwa ukube ibi-above then bengizowina yabo. So i-logic yayo nje ihamba kanjalo, just ama-basic ayo, angithi yabo. So bese zibaningi-ke iy'nhlobonhlobo-ke ney'khathi ama-options okuyikhethela isikhathi. Let me show you. Yabo nje la ku-Blitz you can even choose u-5 seconds, yabo, 5 seconds, 10, 15 kanjalo, 30 kanjalo, all the way to 5 minutes. So sizama ukuchazela ukuthi wena kuya nge-strategy sakho kodwa ukuthi sisebenza kanjani. So thina esisebenzisayo-ke u-1 minute, angithi yabo, but uzosifunda nakhona leso strategy. So yeah, just i-basic nje ukuthi i-trade kwayona iyini into esebenza kanjani, uwina kanjani, uluza kanjani, kodwa yonke leyo nto into ozoyifunda musungaphakathi. So izohamba kanjena-ke amaklasi asebenza aba ney'khathi ne. So njengoba sineclass manje ngo-11 njengoba ngisho ukuthi kusakhona elinye elizolandela. And I'm sure most yenu nisuka lapha ku-WhatsApp njengamanje. So menisuka lapha ku-WhatsApp, kahle hle i-group kahle hle siyisebenzisayo, sisebenzisa u-Telegram. U-Telegram kufana nani? Telegram ufana ngathini, ufana na-WhatsApp, uhluke nje kancane. Ngizokhombisa nje just i-main feature attractive ngo-Telegram. So angithi yabo la ofanayo no-WhatsApp ngobani nabo abantu osuke u-chat-a nabo, iyona group le la sihlangana khona siba ama-members. Nanka ama-members eZulu Trader SA, angithi yabo 1,465 members njengamanje. So wena nawe-ke uzothi uma ngabe usuqeda la ma u-interested ukusijoyina, uzobe usubuyela la udownloade khona uZoom, udownload le app ekuthiwa uTelegram. Iyona-ke le usuyi-downloadile uzofaka nje, uzosesha laphana. Uma usungenile ngaphakathi uzobona kulula ukungena, kuyafana no-WhatsApp. Uzofaka nje inamba yakho, qedile. Then uma usungenile phakathi bese uzosesha nje lapho uthi @Zulu Trader SA, kodwa khululeka ama-links uzowathola lapha ekugcineni. Ngizokusendela ama-links lapha egroupini ku-WhatsApp. WhatsApp-ke nakhona kunama-group amaningana. I think sesinama-group awu-6 manje lapha ku-WhatsApp, but ngizokufakela ama-link kuwona wonke, noma ngabe ukuyiphi group 1, group all the way to group 6, ngizofakela ama-link, khululeka. Fana ne-link-ke yo-create i-account nani nani. So ake ngichaze leyo process. Ubani lo osidwebelayo? Asimcele asiye ukusidwebela escreenini. Ngizowasusa-ke lama-drawings akhe, kodwa please sicela uye ukusidwebela lapho escreenini sakho. Yeah, so ngizobe abaphazamiseka kalula yazi. Okay, yeah, bengisaya la kule phathi-ke ukuthi-ke emva kwalana-ke ngizobe sengisenda-ke ama-links egroupini ne. Okwenza njani? Oku-create-a i-account yakho, noma ngabe iyiphi i-account ofuna ukuyi-create-a, uzoyi-create-a, ngizosenda mina ama-links. So azoba nje kanje ama-links, angithi yabo, link 1, link 2, link 3, then ngizokuchazela-ke umehluko wawo, ukuthi azosebenza kanjani. U-create ukwazi ukuthi uqale u-trade nathi. So
Amaklasi-ke ahamba kanje. Oh, by the way, amaklasi amahhala guys. Ungezwa ngomuntu esethi khokha imali ethile. No, no. Amaklasi amahhala. The only class elikhokhelwayo ile la VIP. But nalo ulijoyina only once you've been to lama class lawa amahhala. Only yabo mina ngifuna ukukuthatha njengamanje ngikubeke kwisigaba sokuthi usuyakwazi ukuzenzela lo 100 rand, 200 rand on your own, angithi yabo. And then usungathi wena Siphe, mina lento iyangichaza and ngiyayibona iyenzeka kodwa manje sengifuna ukuphila-ke ngayo, awanele u-100 rand. Sengifuna mhlampe ukuyenza lento full time, angithi yabo. Okwamanje bekuyo ukuthi just ubhalansise lapho nalapho uyitholele lowo 50 rand, 100 rand ngosuku. Kodwa manje usufuna ukuthi hayi sengiyakwazi ukuzenzela u-50 rand, sengifuna manje ukuthi ngiphile-ke ngalento. So siba ney'khathi-ke zamaklasi. So angithi yabo njengamanje iklasi esinalo introduction class, kahle hle beliqala ngo-12 to 1. Ngalihlehlisa-ke njengoba seliqale ngo-11 liya ku-12, angithi yabo. So siba namaklasi elandelayo. Iklasi izoba njengoba kade ngishilo from 4 to 5 kanjalo, kuzodependa ukuthi sisebenzisa u-IQ option or u-poker option. So kuba ney'nsuku uzobona nawe la mangabe usungenile nayi timetable. So yeah, uzothi musungenile kodwa nawe uzobe usu-understand. Nginabantu-ke abakwi-team yami abangisizayo. Nginobongi, ngino-Thamsanqa. Uzobafica ku-Telegram, uzofica uBongi noThamsanqa, bakhona bobabili. Kodwa ku-WhatsApp uzofica uBongi kuphela. Uzomuzwa nje usisi lapha uMswati onokusenda ama-voice notes. Uzokulekelela-ke kulezi zinto engeke ngikwazi ukuyikhava la zonke, like ucreate i-account nani nani. Kodwa ngisifuna nje ukuthinta izinto ey'balulekile. So ezinye izinto-ke amaklasi, njengoba kade ngishilo ukuthi amanye amaklasi ngiyawa-recorder, nama-video futhi ngiyawaphosta. So uzothi uma ufika laphana egroupini siyasizana kakhulu-ke lapha egroupini. Nawe next week kuzobe kusakhona abantu abasha, kodwa wena kuzobe ngasafani, kuzobe sekukhona izinto ozaziyo, yabo. So buka-ke, so ngiye ngithi uma sengi-trade-a-ke bese ngiyawasherisha-ke ama-trades ami ukuze nomunye umuntu osaqala, angithi wena usaqala usafunda, so wena usastike lapha kwi-demo account yakho noma kwi-practice account yakho, kodwa unayo i-real account yakho. Unayo leyo mali oyifakile. Let's say mhlawumbe ufake 250, ufake 200 rand, doesn't matter ukuthi ufake malini. So unayo leyo mali. So ukukhulisa leyo mali nokuba active kwakho, uzobe utrade i-real account yakho, le mali yakho yangempela, but sobe siyi-trade kanye kanye nawe, uloku ubamba. So ngenza kanjena-ke uma ngabe sengenza njani, sengi-trade, yabo. Ngiyakubhala laphana njengala ngibhalile ukuthi okay, sell i-GBP USD. Nangu Precious waphendula la ukuthi wawinile omabili. Ngaphinde ngathi sell GBP USD, win, kanjalo kanjalo kanjalo. So benza njani? Bayakwazi ukuthi bawathathe ama-trades kanye kanye nami, yabo. Nje namhlanje okay, semaningi-ke enye into kade ngifuna ukuyichaza ngo-Telegram ukuthi uyawagcina ama-messages. So wena uma ufika ku-Telegram njengamanje uzowafica lama-message. Angeke kufane no-WhatsApp. WhatsApp umuntu osijoyine mhlawumbe ongene ngo-11:15 akekho kuleli class ngoba akayibonanga le message ethi akangene eklasini, and ukuze angene eklasini kumele enzeni, wena leyo uyibonile. Yena angeke ayibone ngobani ungene late. Kanti la ku-Telegram zonke lezi zinto uzoyifika, uzosheshe u-catch up ngoba futhi abantu
abalapha kwi-team yami bazokulekelela, and futhi-ke nabanye nje because njengoba ubona sesibaningi 1,400 abantu njengoba sesibaningi kanje, bakhona nabanye asebengaphambili kwakho. So if unenkinga na something and ubona ukuthi mhlampe mina angikuphenduli on time, or umuntu okwi-team yami akakuphenduli like uThamsanqa or uBongi abaphenduli, uzobe uvele ufake nje la kwi-main group, uvele ufake nje umbuzo wakho la kwi-main group, bazobe sebeyakuphendula bakusize ukuthi okay, kahle hle leyo nto oyifunayo yenza kanje, le nto oyifunayo kumele wenze kanje, injalo nje indaba. So nawe-ke ngizocela nawe ngokuhamba kwesikhathi mese kufika abanye ubalekelele nawe batshele okay, kwenziwa nje, kwenziwa kanje, kwenziwa kanje. So ake sibuyeleni lana-ke, sithe amaklasi a-free, but umuntu uzoyibuza ukuthi nanabantu abakusebenzelayo ubaholela kanjani abantu, yonke leyo nto isebenza kanjani, promote amaklasi a-free, nawe isikhathi sakho uyiholela kanjani. Alright, so njengoba kade ngishilo-ke ekuqaleni ukuthi le nto into ebengivele ngiyenza ngaphambilini. So mina already bese ngi-trade, so ama-broker kahle hle ikhampani leyo osuke u-trade kuyona, njengoba kade ngishilo ukuthi i-trading account ifana ne-bank account, so it's more like u-Absa or FNB or u-Capitec kanjalo, but-ke eye-trading account ayahluka-ke, siwabiza ngama-broker. Bona-ke lawa esiwasebenzisayo thina lapha kaZulu Trader, u-IQ option no-pocket option. And then wena-ke mina bese ngicela kuwona lawo ma-broker ebengiwasebenzisa, IQ option no-pocket option, ukuthi ngifuna ukuyithatha le nto ngiyifake la eMzansi, abantu bayazi nabo baqale ba-trade bazenzele leyo madlana. So kwaba idili ethini, ethi okay sharp, mina ngizobafundisa abantu, but angeke ngicharge bona upfront, ake ngithole enye indlela yokuthi yiphi enye indlela engingakhokheleka ngayo mina, ngikwazi ukukhokhela nabantu abazobe bengilekelela. Nje ubonile abantu be-1,400, angeke ngikwazi ukubela abantu aba-1,400 ngingena, so ngiyabadinga nabantu. So iyiphi-ke indlela? Kwaba ukuthi-ke i-broker akuzoba iyona ezongikhokhela, not wena. So i-broker-ke le IQ option no-pocket option ibona abazokhokhela mina, hhayi wena. Ingakho-ke amaklasi ukwazi ukuthi wena uwathole mahhala, uthole yonke into mahhala. And then ithi-ke into ngabe sengicela-ke futhi ukuthi nayo-ke i-broker as much as izongipha something mina, ayiphinde nawe-ke ikuphe something. Yabe sithi-ke umuntu ngamunye izomupha u-180 ukuthi aqale i-trade yakhe nje yokuqala ngqa uzoyithatha ngo-180 azobe eyiphiwe i-broker. Lo 180-ke uthola kanjani-ke? So let me show you. Let's say now usufuna ukuqala eyakho i-trading account, angithi yabo, ungathi uswakolwa 87, mina kade ngayiqala lento, khohlwa yimina. Yabo nje ama-trade kade siwathatha namhlanje ekuseni ngabo 4 or 5 lapho, ngabo 2 actually, yabo ngabo 2. Oh, and then kwakhona eyodwa ngiyithathe ngo-10, yeah, iphele ngo-10:05. Kodwa nje from 2 ekuseni be-straight athini. I'm sure khona oke wabona eyodwa i-post yami lapha ku-TikTok ethi I think ulala kanjani or something, angisazi ngibe kanjani, but ngizama ukukhombisa ukuthi le nto i-available 24/7. So wena leso sikhathi ozobe usitholile sizobe si-enough ukuthi ungakwazi ukutrade lelo awanyana, uhlale phansi ubhekele ifoni yakho, uma une-laptop uyibhekele i-laptop yakho, angithi yabo, but ngizobe sengikufundisile mina. So okay sharp, let's say wena ufuna ukuqala-ke man, let's say sibe ngi-interested, mina ngiqala kanjani. Alright, buka-ke ukuthi i-minimum imalini, awudinge amamiliyoni ukuze uqale nawo. Njengoba kade ngishilo udinga $10 imalini, u-180 rand.
180, 180, 180 njengoba ubuka 180 rand uzobe usungaqanga. Kodwa-ke phela akusho ukuthi uma kuthiwa 180 ufake 180 ngempela, ungawufaka u-200, ungawufaka u-250, angithi yabo kukuwena. Hhayi ukuthi uzobe usuthi nje nawe 180 ngempela, angithi yabo. Alright, let's say usu-interested uthi ngiyawufaka 180 wami. Uzoyithola-ke kodwa usizo la mangabe usufuna ukudiphozitha nani nani. Kodwa nje just ukukhombisa i-process, lento ebaluleke kakhulu ile ukuze uthole lo 180 lo ozowuphiwa i-broker uzothola kanjani? Let's say nanka amabhenki ngithi yabo Absa, FNB, Standard Bank kanjalo Nedbank. Let's say mhlampe kodwa wena elakho alikho la ibhenki, angithi yabo, ungaselekta-ke lapha kwamakhadi ukuthi Mastercard noma Visa. For instance, ngiyazi ukuthi uCapitec usebenzisa uVisa, I mean uMastercard, and then u-FNB usebenzisa uVisa. Kodwa vele ukhona u-FNB, kodwa if ubungekho like o-Discovery Bank, o-Tyme Bank kanjalo, uzothatha nje ikhadi lakho ubuke ukuthi libhale uMastercard noma uVisa. Bese let's say mhlawumbe uCapitec, bese uselecta laphana uCapitec wakho. uCapitec wakho-ke uzobe usukwenza njani? Uzobe mangabe uqeda ukuselecta ikhadi ukuthi ilona lephi ikhadi, uzoqale before bakufikise la kwi-amount, bazoqale bakhethise i-currency. I-currency yini? Lokhu ukuthi ama-dollar, ama-euro, amarandi, ama-pound kanjalo. Wena-ke uzokhetha amarandi. Wenzelani? Wenzela ukuthi ngoba sisaqala asikakajwayele ukusebenza ngama-pound nama-dollar. Uzowenzela ukuthi wena usebenzise amarandi ukuze wazi ukuthi uma wenza u-200 wenza u-200. Kanti ngeke kufane nokuthi mangithi wenze mhlampe u-$15, awazi ukuthi u-$15 imalini. Sekumele ungene ku-inthanethi u-check ukuthi kambe u-$15 imalini. Kuyima bekutshela ukuthi $15 imali engaka. Kusho ukuthi wenza i-profit kodwa awazi ukuthi imalini. Kanti uma ngabe uyenza kuba amarandi uzowazi ukuthi nje sho imali engaka imalini, angithi yabo. So into nje enjalo. Ngizobe sengithi-ke mina uzokhetha amarandi bese lana-ke la uzofaka khona i-amount yakho. So let's say mhlawumbe no-250 uyifakele by 250. Nayi-ke iphathi ebalulekile kakhulu, ngezansi kwa-250 kubhalwe u-enter i-promo code, angithi yabo, ngezansi kwe-amount. Uzobe usufaka-ke lo yazi lo trader lo kade ubonile lapha ekuqaleni lo. And ubhala nje obunje uba ama-capital letter, nathi lo, uzobhala nje kanje, uba ama-capital letter kanje. Iyona promo code kuwona womabili ama-broker esiwasebenzisayo, uZulu Trader. Iyona abakwazi ukuthi bakuphe ngayo-ke leya mali le kade ngisho mina ukuthi okay, ku-IQ option uzokunikeza ini, i-IQ option uzokunikeza man, kwenzakalani waye ngafuna, okay, it doesn't matter, kodwa bengifuna ukuthi kuvele naso screen. Oh, finally. Okay, uzobhala nje njengoba kanje, ubhala kube igama elilodwa, uhlukanisi, awuwenzi kuba ama-small letter, wonke kuba ama-capital letter, and igama elilodwa elihlangene, akho space. Ngeke uthi Zulu bese uthi space uthi trade. Cha, uZulu trader and utrader ono-R ekugcineni, hhayi trader ono-R ekugcineni. Njengoba nje libhaliwe kanje, uzolibhala kanjalo, iyona promo code. Kodwa yonke leyo nto ikhona kulama links engizokusendela wona masiqeda la. So bese-ke uzobe usuya-aplya-ke leyo promo code, uzobe usuya-aplya la. Ka-pocket option njengoba ngishilo ukuthi sinama-broker awu-2, u-IQ option lo, leya pocket option yona nayo it's the same promo code, uZulu Trader, kodwa yona uyifaka lapha ekuqaleni ngesikhathi usa-create i-account. I-account ukuyi-create-a uzopressa lama-link ekade ngiwasho, and then uthi email, password, and then bese uthi promo code, uZulu Trade, u-apply leyo promo code. Mangabe yonke into yakho uyenze kahle, uzothi uma upressa u-apply laphana, promo code yakho uzovela ukuthi u-applyekile, kuvele
i-circle e-green around uZulu Trade. Angithi code is not valid ngoba kahle hle nje wena kuzovela promo code uZulu Trade ukuthi promo code is applied kube green laphaya, and then lapho kuzobe usu-180 lo ngikushoyo. Yeah, and then uqhubeke udeposit kanjalo uzobe kwi-trade yakho yokuqala-ke ngqa. Nansi i-part ebalulekile. I-trade yakho yokuqala ngqa, angithi uyabona lapha ku-amount mase uthatha i-trade. Into nje engifuna uyikhumbule le, kodwa vele usazo-attend i-class before uthathe leyo trade yakho yokuqala. Kodwa just remember ukuthi i-trade yakho yokuqala ngqa uzoyithatha ngalo 180 ophiwe. So even if wena mhlawumbe ubukade ufake u-200 rand laphayana, wena uzobhala nje la u-180 ophelele, then uthathe leyo trade. Mhlawumbe uyithatha ngesikhathi esiyi-trade nawe, noma uthatha ngesikhathi ngisherisha ama-signals, noma uyayithathela wena uma ngabe usufundile, that's fine. Uzothatha kodwa i-trade yakho ngo-180 ngqo, and then i-amount oyitholayo anywhere from 150 kuya ku-160 something uzoyithola leyo amount uma ngabe uyiwinile. Uma ngabe uyiluzile angeke ku-affect-eke le mali le wena ozobe uyifakile. Izobuya nje injalo imali yakho, uzobe uluze lo 180 obuvele uphiwe, so akusiyona vele imali yakho, kodwa imali oyiwina ngawo kuzobekwe yakho. So yeah, ileyo nto imali ozobe uyiphiwe i-broker leyo. And then ngalapha ka-pocket option yona izokupha ibonus ya 60% kule mali ozobe uyifakile. So uma ufake 1,000 uzothola 1,600 oqala uku-trade, 1,000 lakho plus u-600 wabo bakupha wona ukuthi ukwazi uku-trade. So yeah, ihamba kanjalo-ke. Okunye ngizobe sengiyanidedela nibuze imibuzo, and then nikhumbule-ke lapha egroupini kukhona usisi uBongi ku-WhatsApp ozokulekelela uvule ama-accounts nani nani. And then mase uqedile ukuvula i-account yakho wadepositha leko okudeposithayo, uzobe usubuyela ngala ku-Telegram, angithi uzosijoyina la ngoba kahle hle singapha ka-Telegram njengoba kade ngichaza. Uzobe usungena la ku-Telegram bese siyaqala-ke siqhubeka si-attenda nawo amaklasi la kade ngisho siqhubeke si-trade. La ikhona la ngisherisha khona ama-trades ami yonke le nto. Yabo nje uma ungabuka la ama-trade kade ngiwashera khona namhlanje ekuseni lawa ngo-2 ekuseni lapho besi-trade lapha ku-Telegram ngo-2 ekuseni. So yeah, ake ngithi manje ngizonidedela-ke nibuze imibuzo. Okay, ama-links ngizowasenda nje kanje ngithi nanka ama-links to create account yakho. So pocket option ukanje, sinama-group ayi-2, angithi yabo, sino-group 40 sino-group 20. So group 40 for labantu laba asebeqalile ba-trader, asebe-ready uku-trader nje live, ba-qualify-a yonke into. So uqualify kusebenza kanjani? Uma ngabe uqala uzongena lapha ku-beginners group. Ku-beginners group if usebenzisa u-IQ option, i-IQ option ile link le yokuqala, kodwa kukhuleka ngiyibhalile yonke leyo nto ukuthi pocket option owabapha abantu, IQ option owabapha abantu, wena ufunde laphaya. Kodwa uma ngichaza nje kabanzi, uma ngabe let's say mhlampe i-amount onayo uno-180 imali onayo, because angithi ukhombisile ukuthi minimum 180. So if unemali less than 300 rand kodwa more than 180, then uvule le IQ option njengamanje. Ungayivula manje udeposit, then ntambama ngo-4 siya-attenda nayo le class kade English. Uma ngabe kodwa i-amount yakho isuka ku-180 yaphezulu from 300, uzobe uvula leya pocket option. Yona-ke nayo iyafana nalekhuzana ukuthi inama-benefits ayo nje, and futhi yona uma ngabe uvula eya-pocket option ngo-300 kuya phezulu, asikho isidingo sokuthi
uze uqualify wena uya straight to group 40 not group 20 angithi yabo. Group 20 walaba aba-IQ option from 180 to 300 and then yeah kodwa okunye uzoku-understanda kahle uma ngabe usungene ngaphakathi. Okwamanje ngicela ukuvula ama-mic enu nginidedele nibuze imibuzo and futhi masiqeda imibuzo sizobe sesibuyela lapha ku-WhatsApp. I think nakho ngivula i-group mhlampe 5-10 minutes nisende ama-voice notes nakhona nibuze leyo mbuzo enifisa ukuyibuza bese siyaniphendula sinobongi and then emva bese nginishiya naye ubongi uzobe siyaqhubeka nani mina nani sesohlangana eklasini ngo-4 ntambama. So kulo 10 minutes olandelayo ngicela ukunidedela nginikeze ithuba lokubuza imibuzo. Ake ngivuleke ama-mic. 1 second. Ngizivula ama-mic. Okay. Danko. Alright. Sidedelane-ke nje uvele uhlale phezu kodaba ngoba ixesha limkile. Ofisa ukubuza uzovula i-mic yakho uzothepha nje lapha i-mic ekhoneni phezulu bese uyabuza-ke sengiwavulile ama-mic. Kunjani baba? Sikhona kanjani bhuti? Hello. Yebo sikhona kanjani bhuti? Ngiyazwakala. Ngiyakuzwa mina bhuti. Sikhona. Mina ngigama ngu-Steven ne. Yes sir. So mina umbuzo wami ukuthi yebo njengoba ngiyakuzwa ukukhuluma ukutrader ama-options and stuff. Nginombuzo la ngoba mina ngike ngayivula i-account ye-IQ option, right? So ngifuna ukwazi ukuthi ngiyakwazi ukuyithola yini le bonus leyo njengoba already sengine-account. Oh okay, indlela yokuthi uyithole bhuti wami i-simple. Uzo-create-a i-email entsha mangabe unayo-ke enye i-email ngaphandle kwale oyisebenzisile already. Mawunayo enye eseceleni mawungenayo uzoyi-create, mawunayo vele usebenzise le yesibili onayo uvule i-account ngaleya link le ozoyithola lapha egroupini. Masiqeda la i-class le ngizowasenda ama-link egroupini. Akunankinga, ngiyabonga. Alright, Danko. Sure good. Yes, sir. Mina ngusipho mina niseKapa. So ngicela ukubuza Yes, chief. sir. Yeah. I-amount endiyifaka in kwi-account, let's say I'm putting up 300 rand. Does this 300 determine my winnings? Let's say if I trade and I win, how much money? Yes. Yeah, Yes. Okay. win. Alright. Okay, so ikanje bhuti wami. Let's say mina nawe angithi ubonile lapha egroupini ukuthi ngiyasho ukuthi mhlambe let's say ngitrade na euro USD. Ngiyasho ukuthi mhlambe buy euro USD angithi yabo. So mina nawe let's say sobabili sifake siyayithatha leyo trade kanye kanye angithi yabo. So angithi yabo mase iwina uthi sobabili soyiwina leyo trade angithi. But the thing is mina mhlambe leyo trade ngiyithathe ngo-1,800 wena uyithathe ngo-180. So wena uzowenza u-150 mina ngizowenza u-1,500. Okay. Angithi yabo? It's Yeah. yeah. So All right. wona kuphela umehluko-ke lo akukho kuhle. Okay. Another question is, what is the difference between le esizabe sikuyo thina i-group for ama-beginners ne-VIP group? Because you mentioned earlier uba kune-VIP group and then kube ne-group yomuntu wonke. I mean, is the information oyisherayo nalama group different? Oyishera nathi noyishera nama-VIP? Okay, so ikanje bhuti wami kune-high school kune-varsity angithi yabo. So just consider i-VIP as i-varsity, whereas i-information eqhubekayo isakhona yo it's not ukuthi isihlukile, it's just that iyaqhubeka. I-physics isayi-physics,
iyafana neyase-high school neyase-varsity, except the fact that isi-advance uma ngabe sise-varsity, kodwa kusayiyona i-physics, angithi yabo? Yeah. Okay. So kulama link ozawathumela immediately after this session. Siyakwazi ukuvula lama practice account. I mean, in order for us to be perfect, I think we need to practice, keep on practicing. So Yes. So siyakwazi ukuyivula leyo link. Yeah, so ngesikhathi uvula vele i-account ngaleya i-link leyana uzofaka i-email ne-password ivuleke i-account. So ngesikhathi ungena nje vele by default izobe ilapha ku-practice account. Then wena mangabe usushintsha-ke laphayana izobe isuthi real account, wena uzobe kuno-0 laphana bese wena uzothi deposits kanjalo. So by default i-practice account unayo. So nje as soon as uvula i-practice account uzobe usunayo. Yes sir. No, thanks boss. Sure. Danko. Sikhona njani bhuti? Ngiyaphila bhuti wami. Danko. Kuze nje lana kuze ngiphase siphethe kule class ntambama kumele ngivule kumele ngicreate i-account iqala. Yes sir. Yes, ucreator njengoba ngichazile ukuthi khona less than 300, khona above 300. Anyone lapho as soon as uqeda udeposita uzotshela ubongi or uThamsanqa depending ukuthi ukuphi. Mangabe usungala ku Telegram uzotshela uThamsanqa uzokufaka egroupini. Mangabe usangala ku WhatsApp ubongi uzokufaka, usisi lo ubongi uzokufaka ngala ku Telegram. All right, danko good. Danko. Sekhona omunye. Uma kungekho ngibuza mhlawumbe ndiphinde ndibuye. Ndifuna ukwazi ne. So uma ngabe sengiqalile ukutrader at what stage can I withdraw? At any stage. Yabo nje futhi le example ade ngisho le yale mali ozobe uyiphiwe ibroker. Let's say wena ufaka u200 and then ibroker yakupha leya 18. And then uyiwine leya trade uthole lo 160 noma 150 something. Lo 150 usuke usungawu-withdrawa even immediately after uqeda kuwina, and hayi ukuthi wona kuphela, even yonke ungayi-withdrawa yabo. I-account kahle hle yakho, wena o-in control. Mina I'm just here to help you grow i-account yakho, not ukuthi at any time wena uma udinga uku-withdraw uzo-withdrawa, wena o-in control of i-account yakho. Sure. Yes sir. Thanks. Alright, danko. Alright, asibambe kanje bese mhlawumbe ngizophinda futhi. Ungabuza bhuti wami? Yes sir. Ngicela ukubuza indaba yelokhuza la, indaba ye-ID number, because lapha ku-Telegram futhi sibonge kade ngisaye ngakhona ku-Telegram, then ngathola ukuthi kufunakala ama-ID number. So enye message ikhuluma indaba yokuthi i-ID number efunekayo is not for your personal information. Ngitholakala. Okay, bhuti wami, ngiyabonga. So i-ID le mangabe ngithi ngifuna i-user ID kusuke ngingasho i-ID number le date of birth. Ngisuke ngikhuluma ngale ID yabo nje moya kwi-profile yakho ngithi ubone ngikeke nje lapha esithombeni nakwi-app le yasefonini uzoyibona mawuphika lapha kwi-profile yakho. Nansi i-user ID angithi yabo ithi 176 something. Nawe izobe ibhalwe nje user ID, ile number le ngisuke ngiyifuna mangabe ngikhuluma nge-user ID. Naku-pocket option ibhaliwe nje kanje user ID, kusuke kuyinamba nje yilezi number. Kahle hle ifana ne-account number njengoba kade ngisho ukuthi trading account le, so iyona account number yakho le. So ilokho-ke ngisuke ngiyifuna, not le account number ukuthi 1990 bani 1960 bani. Ngiyabonga kakhulu. Alright, danko, siyabonga bhuti. Yeah.
So yeah, bengithi-ke ngizophinde ngivule laphana egrouphini ku-WhatsApp, sorry. I'm sure nibonile ukuthi right now awukwazi ukusenda ama-messages. So ngizoyivula-ke manje sizokwazi ukusenda. Cela ngivele nisende ama-voice notes abe mafishane nje ukuze vele uhlale phezu kodaba ukuze ngikwazi ukuthi ngini-athende nonke. And noBonga uzobe ephendula nami ngibe ngiphendula. And then emva kwalapho bese siyaqhubeka-ke siyarejista nani nani. Kodwa into yokuqala engizoyenza ngizosenda ama-link. So scroll nje up uzowabona ama-link. Yeah, bese nakwazi-ke ukurejista kanjalo. All right, asibonge-ke, Danko. Sharp, Nkosi buthi, sharp. Yeah, so ngicela kulabo aba-interested bakhumbule ukuthi emva kwalaba ngena lapha ku-Play Store la udownloade khona nje uZoom, udownload uTelegram, ngoba iwona la esizotholana khona kakhulu. Mina kahle hle angigxilile lapha ku-WhatsApp. Uzobona nje ngizothi uma ngiqeda ukuphendula le mibuzo yenu zobe senginishiya noBongi ngi-athende laba abangala ku-Telegram. So mina nawe sesohlangana kahle manje la emva kwema-voice notes, then emva kwalapho sihlangana ku-Telegram. Alright-ke, Danko, siyabonga kakhulu. Sharp, sharp. Danko. Danke, Brazo. Danke, bhotwana. Danko. Sure. Yeah. Danko. Sharp, brother. Sharp. Danko, bhotwana.